Ule hi beef rice turan ya suan tom yum soup turan ya itu karon ta to thawa ma se ta ve la shim ange suan hi beef chili dry tur ane tuna kan siam ang tel nan da sabera siam garlic in tosta Telia dan beef rice kan lâu là lộc là wa hay siam tu pa sẽ lại khó mày rice cái chop lộc thì na chop lộc lâu lâu tắt mày tu thiểm lâu cái gì cho này hết tao mới thiểm lâu hi đi sao tao mới sao pahi turan ya aduna mo to leci black pepper ne one dark soy sauce han telia vinegar pen han telia dania hem turin tu ya oh doni ka price ni ya price down tu an tel hai pen lo beef price ke hai ya turin tu ya sai sian inu la pakhat tan pon puar ve ol thama hi eisiam le don tom yum siam do na frying pan thla ka oil dep garlic oil garlic chon lemon grass ani ko siam la lemon grass ring nem cham che manga ti khan prawns le green chili le ginger le tom yum paste tu video mo kala ma ka bilan ko ka stok ang mga black pepper le food color ke mantela
ini motor ka telang hai lawa chuan chi telang hai lo boka corn flour ati tik tu tu atan corn flour an terlea chuan arti benga Dania ulla fish sauce terlea tu kan tokera recipe sing tu macam fish sauce alvio beef chili dry siam lenga oila garlic and toast onion and terlea and toast we potong hai hi chuan ketchup ania ketchup kan tela like pepper vinegar chili paste bông sum na tui an terlea Gino motore chi black pepper ginger garlic paste then an terlea dry tinggal jadi tu spice bukan terlea tadi corn flour an terlea ini terlea kita onion dania tuy đôn xiang lúc tộc hay chứ tuy nghỉ nghỉ tụi này tuy rồi bị tiệm